Iyi nzu rero iri ku muhanda, urugabano rwayo ni uru, urugabano ni uru. Iyi nzu iri ku muhanda, uyu ni umuhanda mugari, uru ni uru rugo, narwo ruragurishwa. Uwarushaka murabona ko ruri ku muhanda wa kaburimbo. Mu minsi iri imbere kaburimbo uyu muhanda uraba ari nyabagendwa. Ingano yarwo rero ngiye kubatambagiza uhereye ku mpera z'uru rugo. Impera z'uru rugo rero ngaha turinjiye. Uwarushaka ni 0788 40 33 95. Amazu arimo ngaya. Urabona yuko usohoka ugwa ku muhanda mukuru. Ni urugo runini rugari, rufite icyangombwa cyarwo. Reka rero tuze mu gikari, dore amazu arimo n'aya ngaya. Tuje mu gikari cyayo. Iki ni igikari cyayo, turacyakomeza. Iyi nzu nayo irimo. Twinjiye mu gikari. 0788 40 33 95. Uku nguku rero niko rugabanyije. Hano ni mu gikari cy'iyi nzu, hafite ubuso buhagije. Iyi niyo ngano, aya niyo nzu iri mu gikari. Mwayibonye, kuvugurura biroroshye kandi biremewe. Iyi nzu ikaba iri mu murenge wa Mageragere, akarere ka Nyarugenge, umujyi wa Kigali. Ugabana gutya, hano inyuma ntabwo harimo, iyi nzu y'inyuma ntabwo irimo, biza gutya. 0788 40 33 95. Watubona no kuri WhatsApp. Aha hose murabona urugabano nguru. Aha hose aya mazu yombi abiri nayo arimo. Uwashaka kugura aya mazu nayo arimo. Iyi nzu nayo irimo. Ngaha hose, ngaha hose. Inzu bayibonye ko nta kibaye. Amashanyarazi ngayo, ipoto ngiyo, amashanyarazi arahari, ni ku muhanda. Rero washaka kuhagura natubwira kuri 07 82 40 33 95. Ukore subscribe kuri channel yacu ya Tumenye BTV, aho ushaka amazu, ushaka ibibanza, ushaka amazu yo gukodeshwa, uduhamagara kuri izo nimero no kuri WhatsApp iriho. Murakoze, mugire umunsi mwiza.